sang hyang hyang pinakedik dewan karas para kawi ngide batara pinak pemekas dewan karas para pengawini ya tuang kesari meraga tatuan aksarane sangkan paraning palambang ati dur labuh soang sane meraga wiwitan miwah tetujon pelambange sane dahat sengke pacang pikulihang kekanan niran kawi aswada makelingih ide sang kawi agung sang suaksming kukusing tanah soang sukseme ring sepungan panulisane kini kiring kuku rie sedang ngregep pelangep kelanyingin antuk nake ri kenjakan dengeripte kekawinna maya karek wini mbani atir sienama adik rekening tanpa rupa raris kepolo yang tur tan mari kagelaran ring semadiya menurun
mangdane Persideraris nedunang punika candi pustaka sambadani kang arcani pada kawitipun titiang ngastawa Bukpadan itu yen jarami luwih ring kawih memanah sareng mauru kang sikian dados pengawi karanani ngulun pernatek bakti ini mangkin titiang pernami bakti sir magawi nama skriti ing ide ngaskare ngaturang pangbakti angga hening kalangan sapu anggala sekar kawin rupa anggani lunggahan kaulangunane acarang mangde masekar kekawin kau perenggein raris antuk kelelukunan lengkarani pospon jaliek riajeng niran suamanasan caritakeun astu
Sumadan Pinake puspa panganjali ring buk padan ide puniki sumana santake cerita yang titiang mogi-mogi kaswecanin Prastudining ketek maka panembening cerita nganasir Dwijataruna Susilek Berate wenten begawan sani kantun anom sani luwihing susila miwah luwihing brata Astia sira prakasa sisian begawan Agastya sane kasuba kasuatapan nirek noratan uruhek keluktah keluwihan tapanidene nenten wenten sane tanuning kiatingerat tenawindu namek kasubering jagate trenewindu parab idene pinake asin yang ujar-ujaring gadewatan dados unteng bebaosan ring swarga loka sakwe hening yang anang saye yuananir
Sekadah wadah kedewatane sang saya ring kayun idene ngadekeri pangadeg surya dipuk jaga presiden ngasorang linggih ide sangyang indara dan sangyang surena tek kieu pinakedik sakewanten ide hyang indera sane pinake pamucuk ning wedi menang saya hati jejehe sane sumenye ring sejeroning kayuna Idui araton duh siran dani tuasa sekadi tanduh kita ide sakewanten ring sejeroning pikayunan wantah pacang rinci kang wiweka riangan aden yang ri sajeroning sapunapi de pacang nibakang parilaksana adakaran wikalpuk pikayunane kasingidang pisan iya diastun durung preside punika masti keyangan kaditan hana panahan sekadi tan wenten nyuwadah ide pacang kasora sang suyasan
tekang boyek acep kayun sang leuwih ngeyase rikale kerauhin antuk bayu saking musuh wedi kaciriana wedi saking mesehi jejeh pisan yening ketanggahan yen ide kawiaktiannyane wantah ajerih wonten aku Warapsari inggih wonten Reku Widyadari linwehing sahari pada waged wicaksana pinih luwih ring sekancane widagde miwah wicaksana prajnya dia hari ini ngarani dahating pradnyan dia hari ini wantah pesengane duwe wang saja weke di teriak sawiyakti tosning anak menak kana Widyadari ne kesat heru nekangin neraca waluye sekadi panah langkap ide sang hyang Indra ngedani ayu niek dog singi soani kasub dahat ting lanying sapunika jegege
tanpa tandingan angin sareh ngidep angin derek suarane serayu wantah dani sani kapikayun miandel oleh hides angin ere pacang kanggen kanthi asrayu pangalah saktini yang tapuk jaga mereside yang pacang asorang kesaktian sang tapuk aku kinun yang nerek sani mangkin kepangandikayang oleh ide sange angin nerek marakang ucap-ucapuk rahasia taman mang derauh tangkil jaga pacang maosang indik sani singid ering taman si gerane mbah ulat nikek digelis dan ngaturang sembah sahe cecingake acum sinung suanging ujar manis pria ambade kedulurin raris antuk bebaosi sani manis miwah rasa sayang putri sangan amuk kasteguna uduh cening ayu sangsani mikulihang asteguna idewa ngilang akene
Kesaktining dapur sangsane jaga meresidayang muceh punika kesaktin sang dapur nganging masku sinambawa sikheh wantah jening mas bapeni dewa ngani pacang sida maweh pasayubana pangabananing asarane kadewatan swani pinake kanthi asraya surelokane wonten berahmane desa nah adene brahmana ane luwihing kasidian mawisesa sakti magawe tapuk katekeng surya ide nangun tapuk lekahan tapane kanthi neked mai ke suraloka sang sayaning ngulun nantu aning awi kesengsayan bapune jeneng dan lemu kadengar riwi kalapani ngati saki wale kimud praditawang sengsayan idep bapane sang kesiapani lumampakeun aku
cendekene lautang memargi cening pianak bapak mamana cane mangena setan Kemoy dewa maman sana nyelip sip tan perwang idewa ngenjing masku lumaku kena yang himuk nah pesemengan yen cening mas bapane dewa memargi ngelayangi dewa ring gulemi suami liabatan hanawruh sesingidan yen bani dewa apang tusing kanthi adoane nawang kan denirek mujara seruk pangutus nirek wasapunike antuk ide ngandikain pangutus idene lumarisek dan wuruhi ngabayek pikedah pisan ngutus mangde memargi nenten ngedang bahaya kepuan dia hari ini katuan gegehisuang suatir bukan dia hari ini mukanten sungsut Indonesia ya den apa langganeuk ya diastun wenten pikayunane pacang piwala salawan pagehing kabaktian niku
untuk jejeh miwah kepagehan batin Indonesia karanane kianu bayan lumampah punika sane ngawinang ide raris nyanggupin pacang memargi panggil panggota janmu sireuning preside raris ning tingang panumadiane sapunika bebaos ya sedang karahatan naring pamancanan kanjekan keselek ring pidabdabe pacang mamencana mantuk dia harini Wahia surendera mantuk dia hari ini sesampune ngaturang semua ing ide sangi angin derek wiwijelani dan sesampune medal raris ide medadabana anjing mengkatakan juga darupuk benjang ring pasemengan raris memargi ngangge kan juga miwah sandala buasanan nikah pianasang tut henuh pinake busanan idene punika sane karangsuk raris nuluh margi ya dan kuambut
lampahang lih kayunane nenge-nenge pacang memargi lempur pemargine ya lakon nikah hadik susu parilaksanane nyalahangkuh deni darmu riden ngutusuk riantukan kategul antuk sudarmu rekening ide punika wantah keutus genanan tapu tatan hanang ruangi mangde preside mamen sanen sang tapo turmaning ideng raga tan perwang ngonien pamuetijeng surendek dibidawege pamit ering sokoride yang indra memegang tangis ini murimu kena laken sampun duki punika ngempet tangis kauleh-ulehang ketanangan mangkin sampun aduh lakon nani mangkin sesampune raris doh punika pemargine wenang lepasaken tangis niuk ngawan wau raris presiden tuke ngulurin tangis idone ering margi ya lagi
nindakakeun laraniuk entuan mari nu lami sungkan kayune kasihan patien selan seul pura kreteuh ngapiangenin pati selsel ering Purwakarma entu kamargeum wareuh luh niatan papagatan darawuh sepanjang margi ring ambarane toyan panoni tanpa pegatan punika memakah kadititisi maniak banyu sekadi kritisan manik banyune